Banyo jingtip ke bakambania halo ke jinglot pat ke jiyo nong na katamasa cherry blossom kebala penlong da ke wei ke company kebala tip kum ke rockski haringkat ke jitelang ke tanah tourism ke sorkar jela hakakat nyo kat pra bat ke kenai trik nai weng arja arpulai. Wei ni kinawat RTI lengba ke right to information ba Despal Singrani haka arwar tarik no pra arja arpulai ulami syakamat halo ke jingyo jingtip kiba ulayo lengba ke RTI halor kani kaman. Habakren sikilat thai kubor ulo ong ba katna tourism kelap penlut hadu siklur kenai pukenai lang hakani katamasa andre klamdon ke jingmi ai bat ongru balada omdon jingmi kamen toy ban penlong ya kum kini kitamasa namar ka penlong ya ka jela kum ke jakabret nyut tikini ka RTI ke bangayo nang tai na po cherry blossom na po risipan men ngade ban ong pi te ngapan ka jing pelut na mentaka cherry blossom nadu arpuwe arpulai te karkom ka RTI report bangayo nakalyang ka risipan men kala pelut kumba siklur house name arpuwe arhaja arpuwe te house name arhaja arpuar kapelut kemba siklur kendai lak arpuar ne la tho pada sangaba bakadon ka jing penwit ne ka jing thut ka jing jia po mukro te ka pelong i department bai gani ka festival om semala ban pelong harkom badai ne sering bosom te ka jingeli gani ka jing pelut gani bisa dengan sa wat kam kenal lang bagi ai lane ka audio report kan sim jingken kenai gani hakanok rukom lane kibu sano gani bisa belasang ison siklur kendai lak namenta cherry bosom husnem arpuar ti haju por ne cherry bosom namenta ka husnem hajar arpulai menta husnem gamon kajing pelut hang ne kapoi kumju siklur kendai lak siklur kendai lak kata ka jing pelut na benta gani ka cherry bosom hajar arpulai Ndri ba kalipat na mata ka jing siu na mata gini ki tem na gini pan di bawan keleng hang ni posti jungi habede weta jing siu na kalyang department na tourism ka ong ya kata kamsam na le ka department kamsam la siu de department ni la siu da gini ki organisai ki ba penya ya tu ka sheri besam te habang kalipat de habede berkaneka ka jingmi ka bayo na tai sheri besam te kormen ko ong ya kata jing kinakalang ko merben kamdon jingmi ya tacha sheri bosom ko ong ba kamdon ye jingmi sina yaro nakalang ka department ha bade bagani jing pelut mentaka sheri bosom de kadon bade kat bujing bu thong nakalang ka department ko ong ba kat ka jing pelong sheri bosom ka de kalat ban kring ye kinongwan jingo pertha jongjingo kai perthai ane kabar kalong ban ai kam lang ya kibriu la jong di badon gasap ka talen nam ta ka tem ka pot ta di ka thong ka ba bu jong ni department dre na kalang jonga aktivis ngai ba ka ni ka tourism department na po me khalia kamdon e ka polisi ka bajanai nam ta kumno ban lum bisa ya gini ki turis namara kan ma por ba ngina khna bangi abang ile sha po wa ngidara ru ya ngilet yo tu juri ngi ongi kita ka syok kharu ngi ong ira ju jermi ni syok dok syum tengile amno ngira ru bakaja ti haba kidok gila buat ni sim da kajar ni tongi tu kidok ta ka jingle jungi hak por na khna ndai ka balango kalong ba ka ni ka tourism da ne government kamdon ka polisi kumno bantong ya kini turis ki bawan nabar ti naglang juk nga i bakani ka tourism apo mi khalia kalong man pelong man ka state jungi kum ka dosbin kadon no jing perkhada por ajirang do ong bala kumno ka de bandon no ka 3 tayat card system nya 3 card system ka green ka yellow ka red kani kan identify ye tourist katno ki one system kanongut ding hi menta chiri beson ki ong ne oh ne 70% ki de gibri ki banabar nang na pitip kita nang na biyo jing tipe ta 70% gede ibri mana ba bawan po sering besan di lakadon kano polisi dan kano ka ain ka bala
kabala don na po kataka hapoka tourism department bala snai kataka 3-tier system kemud kini ki basuan kai ide ki yellow card dan ki green card kini ki basa kan banai ide ki yellow card dan green card kumta teter dan kini ki original citizen dan ki genuine citizen ki bolong mangi ide ki red card dikatakan ya rap ya ke department kumno ban lum bisa bat kumno ro ban ai kami ini ki beri oleh jong ki badon apa gitu ki Jakarta barok di kumbalong mentai ko Meghalaya kan tourism department kalong man kalat man penjabo ai kastiat kam don ye jing yo nong tang kini ki badon sap ha kaput ketem dei kata ke jing yo nong kepapaka adu menta kam don ye tinak lain jonga aktivis tela dalong kepala nakalang konmen kade ban thaulat kumno ban pelong ya ka department bakan yo tongi ti brio ki bala ki bawan sane da ka bangi nak kena ngidon gajar ban tongi ti gidok balabi ti jinggeli kalong bagas state jong adu menta kampat doni ta ka polisi kumno ban lum khajna ne kumno ban thaulat bagi brio la jong kinyo kam la jong bunun kinyo kam yo jam ka ba pada bagas ka khajna jo sarkar kan he nagini gnong wanjung aprai berthei kata de gi tu jonga nomor kumbalong menta nagalang department ru hangne ka ong ba amdon ji onong ye nang siri berson ti nagalang ungi pa ba ngi la ban ong ba abam don ji onong dan pelong yu ta siri berson amdon ji mut ti shwa ban le ga no de ban don ki an ki papaka nomor bale hangi ki tribal state nimdon jinge ban thau gi an nomor bale ka safety jong tribal ka kham koridor hadu kata ila ban snai kanu ka ai the name of safety for the tribal omdon ka ai India ka bala ban khang ne ka bala ban long uniform abok tribal state ni ban snai ki ai sholong ma menta ting gede gi jingi bisni apa dengan sekonsil apa dengan hima ka pelong hima ba kindu bor Indonesia ka hima ka don ki ikhtiar ban lumbai musur dia gino gi beri ki pa bana bal ban wan sponong Di kumbalong menta ba nakadabar sa konsil na kamdon ke polisi, nakasti kormen na kamdon ke polisi, si Wisni man napring ke hima ba sa konsil ba kormen, ti lakam no kade ban thaulan ti ba ka kormen kan ruspa na jingwan ki toris. Namar balay hasti jongi download ki susis nado ki taka krem ka ba jeliu tam ga san ngidon kita kading jeri ngidon lo dan usulong yang ni nadu kita kila kadong ki jingbam ki babang du ngidon ngine nadu ki law kentang nadu ki ngidon lo dang ni nadu ki sentiu skot ngidon lo ngine ki ba internet ba ki ba kring ye ki beri ki mana ba tiga ta kadai kalat ka ba nagalang nga aktivis kan tu sarkar la kam no kadai ban thau ki an ki bapaka kabron kam ba ka ba khamsu ya ha ba kadai ka 3-tier sistem ini taga lightly kika na banta kinong jong setiap